कामाख्या मन्दिराव नुजाथिबाय गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा नैथि खेबनि थाखाय गिबि मन्त्री महरै समायखिरा लानायनि उनावनो नुजाथियो गिबि मन्त्रिया कामाख्या मन्दिराव बिमा कामाख्यानि बोर लानो नुजाथियो गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिमा कामाख्यानि सेराव हादरसानि गोजोन मोजां हास्थायना आरज खालामो गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया माँ कामाख्यार श्री चरण प्रार्थना जनालो नतुन सरकारखने 5 बছৰ কাৰ্যকালত অসমৰ যাতে বিকাশৰ অনিৰুদ্ধ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিব পাৰে অসমখনক যাতে আমি সকলো ফালৰ পৰা আগুৱাই লৈ যাব পাৰো তাৰ বাবে মই মা কামাখ্যাৰ শ্ৰী চৰণত আজি প্ৰাৰ্থনা জনালো আৰু মই নিশ্চিত যে মহামায়া মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদত আমাৰ ৰাজ্যখন সকলো ফালৰ পৰা অহা 5 বছৰত আগবাঢ়ি যাব অনিৰুদ্ধ গতিৰে অসমখন আগুৱাই যাব।